आकाशवाणी इम्फाल ngangbam nganthoi pau pajari ahanbada maruoiba pau Manipur da ngarang khwaidagi yamba sangda covid ki anoba case 38 thengnakhi mi manga sikhi active case 1739 sure Assam Kerala Tamil Nadu Nongsu Bengal amasung Puducherry Vidhan Sabha Mikhal gi vote masing haujik ayuk pung 9 dagi thiba horagani amasung Kendra Sarkar na Rajya Singh da piba antiviral drug Remdesivir gi sang hengat halle Leibak asida COVID-19 gi laichat amuk hana sandorakliba sigi yanglaga section bawatpagi thawang sing tokpi na bahaijari tangai phadaba section thorang sing ngak na satpaga loinana sahi 19 gi mathakta leiba mioi khuding maksung soi soidana vaccine kap thokpiyo yumdagi heksa thokpada face mask upiyo mi amaga gi marakta phut taruk lapna leibiyo mai mit amadi khut sa toina hamdoktuna tarutana na thambiyo hauzik mapungoi ba pau Manipur da nongmada positive oiba khwaidagi yamba sangda haukiba pung 12 da covid ki anoba case 38 thengnakhi mi manga sikhi hauzik active case 1739 sure raijagi haksel bibak na ngarang numidang wairam thokiba serol mada hai punna sample 2212 test tawbada mioi 38 positive oiba thengnakhi bani masi tharaga punba positive case ki masing 1938 subna manga sure nauna positive oikiba sing adu Imphal West dagi samakun, Imphal East dagi marfudra mathoi, Bisnupur dagi kunmari, Kaksing dagi kulhumdoi, Senapati dagi tara manga, Ukhrul dagi tara nithoi, Thawbal dagi tara mathoi, Surasanpur dagi tara, Kangpopi dagi taruk, Sandel Kamjong amasung Tengnokpol dagi ani amasung Tamenglong dagi amani. Mioi humbudra mapan discharge tawki naba phabagi sang, Sada marfudra humdoi dasmik manga ahumni. Haiba matamasi manungda Imphal East dagi positive oiba mioi ani Churasanpur Imphal West amasung Kaksing dagi mioi amamam sikhibaga loinana COVID-19 positive oiba sikhiba migi masing chamri tara yaure maraga sida raija sida COVID-19 gi vaccine kapagi sangsu leptana hengelakli raija sida ngarang phawbada mioi lak ani lising taret satret humphumanga da COVID-19 gi ahanba dose gi vaccine kapkhre aduga mioi lising humbudra subna marfudra humdoidana ani suba dose gi vaccine kapkhre Leibak sida COVID-19 gi ani suba web lakliba sigi yanglaga miyam na tangai phadaba chana kanglon singa na chatpinaba lamdam sigi miyam na sakhangna raba miyo kya na swapil tawrakli Manipuri film amasung drama gi saknai rabi actor RK Hemabati na miyam da chana kanglon singa na chatpinaba amadi vaccine kapthokpinaba apil tawri Mayambu Rajkumari Hemabati Devi na khurumjari nungsijaraba irei chasing tamthiraba COVID-19 laichatagi kanjanabagi damak aikhoi amuksu hanna chekshinbagi phirep laminarasi sahi 19 gi mathakta leiba mioi khudingmak covid gi vaccine kapthokpiyo face mask soidana upiyo mi amaga gi marakta phut taruk lapna leibiyo hand sanitizer sijinabiyo hand wash natragana sapon sijinaduna khutsa sengna hambiyo laichat asidagi ngakthoknaba matamgi laingangna piba tangai phadaba sana kanglon sing aikhoi khudingmakna ngakna chatminasi chekshinba haibasina laichat asi changhandanabagi khwaidagi pharaba pambaini mayambu amuka hanna khurumjari Thawbal District Police na ngarang nungthil ukhongsang khulda thi humbagi thabak sathabada yusungba mioi ani phare makhoidagi yu amadi yusungbagi polam kyamarum phagatle hairi tabiriba pawase akaswani Imphaldagi ni Assam, Kerala, Tamil Nadu, Nongsu Bengal amasung Puducherry Vidhan Sabha Mikhal gi vote masing asi thiragani. Masiga loinana Lok Sabha seat mari amasung tongan ba Raja Singh gi Vidhan Sabha seat 12 gi Mikhal gi vote masing su thigani. Vote masing thiba haujik ayuk pung 9 dagi haugani. Raja mari amasung Union Territory amagi Vidhan Sabha Kendra punna sanipan kunithoi gi Mikhal gi vote masing asoi angam yaudana ningthina thiba yana bagi damak Election Commission mapung phana sem sare. COVID-19 gi SOP mapung phana ngak na sana hanabagi damak Counting Center khudingmakta District Election Officer na Nodal Officer amamam hapkhre. Nongsu Bengal da Raja Vidhan Sabha gi seat chani marfudra mari gi manungda seat chani marfudra ni thoi gi Mikhal gi vote tangkak nipan thongna pangthokibani aduga Murshidabad gi seat ani gi Mikhal gi vote ti thasi gi tarataruk ta thadanagani. Tamil Nadu da Raja Vidhan Sabha gi seat chani kunthra mari amasung amata ngairaba Kaina Kumari Lok Sabha seat ki marki Mikhal gi vote masing Counting Center humbudra manga da thigani. Kerala da sungasi Counting Center sa matara mari da vote masing thigani. April 3 Mikhal pangthokiba seat kunthra leba Puducherry Vidhan Sabha Mikhal gi vote masing sungasi thigani.
केंद्र सरकारना राज्यसिंगदा पीबा एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की चांग हेंगेटहनख्रे केंद्र की केमिकल अमसुंग फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ाना हाई एंटीवायरल ड्रग असी हेन याम्बा चांगदा पुथोरकपदगी कुपना खनरब तुंगदा राज्यसिंगदा पीबगी चांग हेंगेटहनब वारेप लौखिबनी मसिना कोविड-19 थेंगनबदा हेन कानाहलगनी अनौबा थौरांग असिगी मखादा दिल्ली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुंबा राज्यसिंगदा पीबा ड्रग की चांग सिंथानिंगाई ओइने हेंगेटलगनी मरक असिदा केंद्र सरकारना लाकलिबा था तरुक्ति कोविड-19 लायेंगबदा सिजनबा किट्स अमसुंग रिएजेंट सिंगदगी इम्पोर्ट ड्यूटी लौदनबा वारेप लौरे थौरांग असि सही सिगी अक्टोबर 38 फाउबा चनगनी कोविड-19 की वैक्सीन कापगी अहुमसुबा तांकक ngaraangdagi हौरे तांकक असिदा सही 19 अमसुंग मसिगी मथकी मियोइसिंगदा कोविड की वैक्सीन कापकनी तांकक असिदा वैक्सीन कापनबगी दमक रजिस्ट्रेशन की थबक चथरी अमसुंग हौजिक फाउबदा कोविन पोर्टल दा पुन्ना मियोइ कोटी 2,63,000 हेना रजिस्टर तौख्रे तांकक असिदसु हेल्थ केयर वर्कर्सिंग फ्रंटलाइन वर्कर्सिंग अमसुंग चाही 95 की मथकी मियोइसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगबु केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन सेंटर सिंगदा लेमना वैक्सीन कापकनी मरक असिदा मालेमगी ख्वाइदगी चाउबा कोविड-19 की वैक्सीन कापगी खोंजंग लेबाक असिदा निंगथीना चथरी हक्सेल मंत्रालयना हाई हौखिबा पुंग 19 दा कोविड-19 की वैक्सीन डोज 1,63,000 हेना बेनिफिशियरी सिंगदा कापखी मियोइ कोटी 15,95,000 हेनबदी हानना कोविड-19 की वैक्सीन कापख्रबनी भारतना हाइरी रशियाना साबा कोविड की वैक्सीन स्पुतनिक 5 थुंगलबा असिना लेबाक सिदा वैक्सीन हेना मरांग कायहलगनी अमसुंग वैक्सीन कापदसु खोंजेल यांगसिल हलगनी मपान थौरा मंत्रालय की मचिन चटपा मिसक आरिंदम भक्तिना हाई वैक्सीन असिगी डोज 1,50,000 ngaraang ahanba oina thunglare athuba matamgi manungda वैक्सीन असिगी अयाम्बा सरुक लेबाक असिदा थुंगलरगनी ngaraang ahanba oina कोविड की वैक्सीन स्पुतनिक 5 भारत पीबा ngamkhibagi damak लेबाक असिदा लेरिबा रशिया की एम्बेसडर निकोले कुदासेपना नुंगाइबा फोंदोखरे लेबाक असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस की मसिंग लेपतना हेंगेलपग लोइनना हौजिक अपुनबा पॉजिटिव केस की 7.03 यौरे हौखिबा पुंग 13 दा लेबाक असिदा कोविड की अनौबा केस 3,00,1,932 थेंगनखी अदुगा कोविड की अनाबा 2,2,938 हेनबना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी लेना सिदगी नाबा फखिबा पुनबा मीगी मसिंग कोटी 1,53 हेले लेना सिदगी नाबा फरकपगी सांग 7,38.93 दा लेरी हक्सेल मंत्रालयना हाई हौजिक लेबासिदा कोविड की एक्टिव केस 1,39,069 हेना लेरी मखोइसिंग अदु खरना हॉस्पिटल दा अदुगा खरना होम आइसोलेशन दा लेरी ICMR की मतुंगिना हौखिबा पुंग 13 दा लेबासिदा कोविड की सैंपल 1,13,95 हेना टेस्ट तौखी दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना लेबा की कोनुंग असिदा थंबा लॉकडाउन सयोल अमगा अमुक सांगदोकलगनी हाइना लाउथोखरे थासिगी 18 दा दिल्ली सरकार ना सयोल अमा सुपना शहर अदुदा लॉकडाउन थमनबा लाउथोखिबा अदु तुंगदा अमुक थासिगी अहुम फावबा सांगदोखिबनी ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह ना हाइरी आर्म फोर्सेस की मियोइसिंगना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा पीबा याबा तेंगबांग खुदिंगमक पीगदबनी मंत्री नंगरांग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा लेबाक असिना कोविड-19 लाइसा थेंगनबदा आर्म फोर्सेस अमसुंग ngaksel मंत्रालयना पाखलिबा थबकसिंग अदु अमुक हना यंगसिनखी लखनऊ की DRDO दा फमुंग चमंगा लेबा हॉस्पिटल अमसु लाकलिबा नोंगमनिनी असिदा थबक हौरगनी हाइना सु मंत्रीना फोंदोखी मसिगी मथक्ता वाराणसीदा अतोप हॉस्पिटल अमा सागलिबा दुसु थासिगी 5 फावबदा लोइसिलगनी मरक असिदा लेबाक असिना कोविड-19 थेंगनबदा मतेंग पांगबो ओइना ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की सरुक अमा ओइना भारत नेवी की जहाज तरेटना अना लायंगदा सिजननबा लिक्विड ऑक्सीजन यावबा क्रायोजेनिक कंटेनर सिंग अमदी अना लायंगी पोलम सिंग मपान लेबाक सिंगदगी पुसिलपदा मतेंग पांगली लोइसिलपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 3 लापनना लेबा खुसा अमदी माइमी तरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंग अहुम असिंगांगना चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमु मणिपुर दंगरांग ख्वाइदगी याम्बा सांगदा कोविड की अनौबा केस 338 थेंगनखी मी 5 सिखी एक्टिव केस 1,752 सुरे असम केरला तमिलनाडु नोंगसु बेंगोल अमसुंग पुदुचेरी विधानसभा मिखल की भोट मसिंग हौजिक अयुक पुंग 9 दगी थीबा हौरगनी अमसुंग केंद्र सरकार ने राज्य सिंगदा पीबा एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की सांग हेंगेट हल्ले पाउ लोइजरे।